Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se vean bastante bien. Yo soy Cipriano. Hoy día les traigo un video de haz esto, escucha, repite y practica y aprenderás rápido. Dominarás el idioma quechua. Bueno, yo sé que estás aprendiendo muchas semanas, meses, años. Estás aprendiendo y hasta ahora no aprendiste nada del quechua. Digo, por otras personas que están esforzándose. Comencemos. Imenaya kashanki ayamin kashani imata ruwashanki noqa kaypi suyashayki qanta maypichus mana kan uqrimunkichu. Allipuni chayka kun imatataq ruwasunri kunanqa hatarichimusunchis wakin runa masinchista maypichus paykuna llank'ayta mana ruwashankuraqchu, manaraq qallarishankuchu. Yawayqi qallarisusunchis wakinri imatataq ruwasunri, wakinqa ruwasunchis wayk'uyta qallarisunchis kushka p'unchay mikunanchispaq. Ya, chaymantari imasantaq hinaspa kunan wakin rinanchis kashan rantikuq imaraykuchus rantikamuna kashan ima kunachus faltashan kay wasi ukupi. Ya chayka kunan ruwamusunchari kunanri wakinkunata faltashanraq runakuna. Ya hinaspa llank'aq purina kachu entonces yawayqi kunitan kutiramusaq nuqaña chaykunata rantiramusaq hinaspa wakinkunatataq pasinparisunchis wakin runakuna mana kaqniyuq kunaman. Yawayqi chayka wakintaq risunchis maqchiq, wakintaq risunchis t'aqsakuq michiq hinaspapis waqkuna ruwanapaq wakintataq chaypi apasunchis llaqtaman, wakintataq suyukunaman llaqtakunaman chaypi qantumunanchispaq. Yawayqi tupananchiskama entonces ch'isyaykuykaman. Ya ch'isyaykuykaman kunitan risaq llank'aqi maymantataq chay wayqiri hamushanchari. Chay wayqi maymanta kanki? Nuqa kani haqay karu suyumanta maypichus kunawanchik hamushani watuku llapan kay ayllu runakunamanta maypichus yachachisaq haqaypi imas yachaqamuni chayta. Hinaspa qampaq imataq sutiyki? Nuqaq sutiyqa chaymin kashan. Nuqaq sutiymin kashan Josué. Allipuni Josué, hayk'awaqtaq kanki? Nuqa kani Yoqapis iskay chunka pusayniyuq watayuq. Yawayqi mana yacharanichu. Ya chayka kunan nuqa watukamusaq wakin wayqinchikkunata maypis kashan unqusqa chayta. Yawayqi ya chayka hukpiña tupuramusunchis. Es todo amigos. Esa es la primera parte de Siempre Empezado.
Hay mucho que venir. Recién hemos empezado. Chao, cuídense.